Znanjeni, znalci, genijalci. Znači ovako, danas radimo određivanje nepoznatog činioca. Darija je zamislila jedan broj. Kada ga je uvećala 8 puta, dobila je broj 64. Pa koji broj je zamislila Darija? Evo je Darija. Broj koji je Darija zamislila je nepoznat broj. Mi ne znamo koji je broj zamislila, zato sam ja obeležila gore slovom X. Sad ovako. Nepoznati broj obeležavaš bilo kojim slovom koji uzmeš, koji ti god želiš. Znaš da je nepoznati broj Darija uvećala 8 puta i dobila broj 64. Sad zapisujemo. Nepoznati broj, uvećala ga je 8 puta, puta 8, da je jednako 64. Šta je jako bitno? Da je ovo prvi nepoznati činilac. Broj 8 nam je drugi činilac, on je poznat i na kraju imamo proizvod, rezultat množenja. Sad, nepoznati činilac određuješ, izračunavaš, kako god, tako što proizvod podeliš sa poznatim činiocem. Kakav je postupak? Nepoznati broj puta 8 da je jednako 64. Znači ovo je prvi nepoznati činilac, drugi poznati činilac i 64 je rezultat množenja, odnosno proizvod. Kako smo rekli da izračunavamo nepoznati činilac? Pa nepoznati činilac izračunavamo tako što proizvod podelimo sa poznatim činiocem i dobijemo rezultat. Obavezno radimo proveru, krećete uvek od ovog prvog dela, umesto x-a pišeš broj, pa ovdje sam pisala 8 puta 8 da je jednako 64, 8 puta 8 je 64 i to je jednako 64. Odgovor je da je Darija zamislila broj 8. Šta je jako bitno? Čekajte da uzmem marker. Sad, ako je na primjer u zadatku, sad ja budem dala zadatak, da na primjer je Darija broj 8 uvećala nekoliko puta i dobila broj 64. Broj 8 uvećala nekoliko puta i dobila broj 64. Šta sad primećujemo ovde? Pa sad primećujemo da nam je poznat prvi činilac, a da nam je nepoznat drugi činilac i ovde imamo proizvod. Ovaj zadatak se potpuno isto radi kao što smo malo pre radili prethodni. Znači pišeš x jednako, proizvod deliš sa poznatim činiocem, x je jednako 8, idemo provera, pr. Sad, pišemo 8 puta, koliko nam je x, dobili smo ovde da je x 8, 8 jednako 64, 8 puta 8 je 64, to je jednako 64 i što znači da se ovakav tip zadataka, znači kad je poznat prvi činilac, a drugi nepoznat, potpuno isto rešava kao ovde što smo radili, znači isto deliš, znači operacija ide deljenje, uvek, umesto množenja ide deljenje. Nadam se da lepo razumete, evo, možete da prepišete, pa se vidimo u sledećem videu, stižu nam još zadataka. Prijatno!